Kua mauheretia tētahi wahine Māori I te whenua o Argentina mo te kawe I te 5 kirokaramu kukarau I roto I tana tueke. I mau ia I aia e kakeake ana ki runga wakarererangi ki rānana, e mōhiotia whānuitia ana te wahine nei mo āna mahi I roto I ngā tari kāwanatanga o Aotearoa. Koinei a Jean Ruakere e tangi hotu nei ki tana tamāhine whāngai. I was shocked because I know Sharon is not that person. No te rā horoi I tai mai ai te rongo ki a Jean me tōna whānau. My daughter came and told me about it. She wouldn't tell me on the phone. She just said that she had some not good news to tell me. And that she told me about Sharon, what had happened to Sharon. E rima te kau mātoru te pakeke o Sharon Armstrong, he uri no te Ātiawa. He kaimahi ōmua mo ngā tari o te kāwanatanga. I mauheretia aia I te tekau mātoru o tēnei marama I Buenos Aires. I aia e wehe atu ana I te taunga rererangi. Ka kitea e 5 kirokaramu te nui o te kukarau I roto I tana pēke e hunana. Ko tahi me te hawhe miriona tāra te uara. Sharon's not that person. She's a helpful person for our people and works for our people, not against our people. I te rere atu a Sharon Armstrong ki rānana ki tana whaia e pō I tūtaki rāua ki runga I te ipurangi. E ai ki ona hoa I kōrero mai ki te karere I te rangi nei, he nui a rātou whakatūpato ki aia kia kaua ia e haere. Ko te inoi a te whānau, kia whina mai te kāwanatanga. Tēnā pauri au ki te ronga atu ki tēnā. Engari I te mutunga ke mea ka koutou tēnā tarutaru. Ma te ringaringa o te ture e patu. Hei te rā tapu I te wā kāinga nei, ka tū a Armstrong ki mua I te kōti, ko te whiu kaharawa, e rua te kautau ki roto I te hīnaki. Roihana Nuri, Te Karere.